Ahantu Rusesabagina yafatiwe hamenyekanye. Umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Retired Colonel Jean Ruhunga yatangaje ko nta gihugu na kimwe kigeze gifasha u Rwanda mu itabwa muri yombi rya Paul Rusesabagina, ahubwo ko yafatiwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali kandi ko yahageze ku bushake bwe. Kuwa 31 Kanama 2020 nibwo RIB yeretse itangazamakuru Paul Rusesabagina wari ukandagiye mu gihugu ku nshuro ye ya mbere kuva mu 2004. Icyo gihe ntihatangajwe uko yatawe muri yombi usibye kuvuga ko ifatwa rye rishingiye ku bufatanye n'amahanga. Nyuma hatangiye kuvuga amagambo menshi, bamwe bakerekana ko haba hari ibihugu byaba byarataye muri yombi uyu mugabo w'imyaka 66 y'amavuko bikamushyikiriza u Rwanda. Mu kiganiro cyihariye na Igihe, umunyamabanga mukuru wa RIB Colonel Jean Ruhunga yahishuye ko ubufatanye mpuzamahanga bwavuzwe ubwo Rusesabagina yerekwaga itangazamakuru butari busobanuye ko hari igihugu cyamushyikirije u Rwanda. Ruhunga yasobanuye ko iyo RIB iri kugenza ibyaha ku muntu ukekwa ari mu mahanga hifashishwa ibihugu bitandukanye kugira ngo haboneke ibimenyetso ari nabyo bishingirwaho mu gushyira hanze impapuro zimushakisha. Kuri Rusesabagina, impapuro zisaba ikatabwa muri yombi zatanzwe n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda kuwa 9 Ugushyingo 2018. Icyo gihe uwari umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Jean Bosco Mutangana niwe washyizeho umukono. Zasabaga ibihugu birimo Bubiligi nk'igihugu uyu mugabo afitiye ubwenegihugu ko bumuta muri yombi ashinjwa ibyaha birimo kurema umutwe witwaje intwaro n'ibindi birenga 6 bifitanye isano n'iterabwoba. Yashakishwaga kandi ku byaha birimo ubwicanyi, ubujura n'ibindi. Ruhunga asobanura ko amahanga muri urwo rugendo rwo gukusanya ibimenyetso yafashije u Rwanda cyane uhereye kuho yabaga, aho yakoreraga n'ahandi. Ati aho hose twagiye twifashisha ubufatanye dusanganwe tugakusanya ibimenyetso. Ibyo nibyo twavugaga ko habayeho ubufatanye n'amahanga. Badufashije kwegeranya ibimenyetso kugira ngo dusohore urwandiko rumushakisha kugira ngo afatwe. Urwo rwandiko rurasohoka ariko mu gihe cyo gufatwa twamufashe ibihugu by'amahanga bitaramufata. Yakomeje ati ubufatanye twavugaga nubwo kwegeranya ibimenyetso kugira ngo tube twamusohorera urwandiko rumufata. Colonel Ruhunga yakomeje asobanura ko nta gihugu na kimwe cyafashije u Rwanda mu rugendo rwo guta muri yombi Rusesabagina kuko yafatiwe i Kigali. Yavuze ko abavuga ko yaba yarashimuswe cyangwa se ko indege ye yayobejwe akisanga i Kigali atari ko byagenze. Ati buriya iyo umuntu ashakishwa aregwa icyaha mu buryo bwose buciye mu mategeko bwemewe gukoreshwa. Icyangombwa nuko biba biciye mu mategeko. Rusesabagina uburyo yafashwe bwose byaciye mu mategeko kandi n'uwashaka wese iryo perereza yarikora kuko yaje mu ndege, yaciye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga. Ntabwo umuntu ajya ku kibuga gusa ngo yinjire agende. Ibintu byose biba byanditse, aba hari za kamera zireba umuntu, byose byaciye mu mucyo kugeza ageze ahangaha. Yakomeje avuga ko bizagera igihe Rusesabagina nawe akivugira uko yageze mu Rwanda ku bushake bwe, ko nta muntu n'umwe wamushimuse ndetse ko nta n'uwamutegetse kuza mu Rwanda. Ati we yaraje agera mu Rwanda, twaramushakaga turamufata. Ibyo kuvuga ko yaje mu Rwanda azi ko agiye mu Rwanda cyangwa yaje ate, ibyo ni ibindi, ariko ntawigeze amushyiraho igitugu, ntawigeze amushimuta ngo amuzane ku ngufu. Yaje ku bushake bwe kandi nawe igihe nikigera bakabimubaza mu rukiko azabivuga. Gushimutwa ntabwo ari byo, yaraje agera i Kigali hanyuma arafatwa. Ruhunga asobanura ko aho Rusesabagina afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Remera afunzwe neza kimwe n'abandi bakekwaho ibyaha. Ati siwe wa mbere, sinzi impamvu yavugishije abantu benshi. Mbere ye abasirikare be biriya mitwe y'iterabwoba barafashwe berekwa itangazamakuru, n'ubu bari mu butabera barakurikiranwa. Nyuma y'abo basirikare yatanze urugero ku bandi bafitanye isano mu byaha na Rusesabagina barimo ari umuvugizi wa FRN Nsabimana Calixte ndetse na Nsengimana Herman wamusimbuye ubuvugizi bw'uyu mutwe. Yakomeje agira ati ibi ni ibintu tumazemo igihe. Abantu bose bakekwaho guhungabanya umutekano w'igihugu iyo bafashwe baraza bakajya mu butabera, tukabaha ibyangombwa byose bigendanye n'uburenganzira bwabo, bakabona umwunganizi, ubuvuzi niba barwaye. Rusesabagina yaje avuga ko arwaye indwara y'umuvuduko w'amaraso, aramusuzuma amuha imiti. N'ubu buri munsi
iyo afite ikibazo abonana na muganga. Nk'umuturage w'Ububiligi kuko afite ubwenegihugu bwabwo, kuri uyu wa mbere yasuwe n'umwe mu bayobozi ba ambasade y'iki gihugu afite abunganizi babiri, ndetse ubu asigaye avugana n'umuryango we ku buryo uburenganzira bwe bwubahirizwa. Ati turabyubahiriza nk'uko amategeko tugenderaho abiteganya.